Umugoroba mwiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Nizere ko rwose abakunzi ba ekipe ya APR mwagize umunsi mwiza. Nizere ko rwose muri buze kuba mwagira umugoroba mwiza cyane. Ni breaking news, ni sport update twiteretse kabisa, tubamanuriye sport update zandani mu ikipe ya APR. Rwose ndagira ngo mube mwakanda subscribe niba uri umufana wa APR, ndagira ngo ube wakanda subscribe ubundi bwo tuzamuke kabisa. Twishimira umukinyi wacu mushyashya, twishimira umuzamu ikipe ya APR rwose ibaye yagura muri uyu mugoroba kabisa. Kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri kabisa, ndagira ngo mutereke b'imitima y'umweru kabisa n'umukara, tugenda twishimira umukinyi wacu ekipe ya APR irangije kuba yagura mu kanya gatoya rwose. Ndikodinze iyi video na minota 20 ishije ku mbuga nkoranyambaga ya ekipe ya APR bigiyeho. Ndagira ngo mushyiremo komanteri mubuvuga uburyo ki uyu mukinyi rwose mumwakiriye mu ikipe ya APR 5-5. Yes guys, reka tube twatangira ikiganiro cyacu, ikiganiro kigiye kugaruka kuri transfer ibaye uyu munsi kabisa. Ni transfer iteye ubwoba mu Rwanda. Abenshi bari bazi ko uyu musore mureba hano Kwizera Olivier amaze kuba yagera mu bihugu by'Abarabu, ariko ndagira ngo nkubwire ko amakuru cyangwa se ibi byateguwe nk'abakunzi, abayobozi ba APR babiteguye bwihishwa. Uyu musore Kwizera Olivier bamuvugisha bwihishwa kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itamusinyisha, ndetse ibasha no kuba yabwira ikipe kubwira uyu musore Kwizera Olivier abeshye ko rwose yamaze kuba yajya mu bihugu bya Arabia Saudite, biriya bihugu by'Abarabu hariya rwose mu burasirazuba bw'isi. Ariko amakuru atugezeho aka kanya nuko umusore Kwizera Olivier yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ikipe ya APR rwose y'imyaka 2. Uyu musore ndagira ngo mbe nababwira ko ashobora kuzifashishwa ku mukino ekipe ya APR izabihuramo na ekipe ya hariya mu Bugande, na yindi rero bayita KCCA hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Ubundi bwo uyu mukinyi ibye bimeze ute, bihagaze bite? Ni ukubera iki atasinye ekipe ya Rayon Sport akaba asinye ekipe ya APR kuri uyu munsi? Ese byagenze ute? Uyu musore ndagira ngo mbe nababwira ko yashutswe na ekipe ya APR ngo asinye mu ikipe, yashutswe na ekipe ya APR kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itazabasha kuba yamusinyisha. Bagenda baganira kabisa kugeza naho ageze ku cyemezo cyo kubeshya ko yaba yarerekeje muri Arabia Saudite. Bikaba uyu munsi koko byarangiye ikipe ya APR isinyishije uyu mukinyi Kwizera Olivier. Mbere yuko imusinyisha, ikipe ya APR yavuze ko ifite ikibazo cy'abazamu. Abo yazanye barayihangitse ku rwego ruhambaye. Adolphe wenyine ntago yatwara ikipe ya APR ngo abe yayigeza mu mikino nyafurika ngo babashe kuba barenga raundi ya mbere cyangwa se ya kabiri.
uyu mukinnyi Kwizera Olivier bamuguze kugira ngo azafashe ikipe ya APR mu mikino nyafurika ndetse no kugira ngo barebe ko bakegukana umwanya wa mbere hano muri Sekafa Kagame Cup mu itsinda rwose kabisa bagiye baherereyemo bari kumwe na za Gor Mahia. Nicyo baguriye uyu musore Kwizera Olivier ngo abe yafasha ikipe ya APR. Ndagira ngo mwandikemo subscribe tuze kuba twahurira mu bindi biganiro biri buze kuba byakurikira cyangwa se byatambuka. Mugire umugoroba mwiza.